Yenkai aseda bebre na 25 August. Aka 6 days na wosume no akwa wiye aseda bebre ne ne ye de ma twedi ampon Nyankopon ameska pa meni ne tim. Enti enne ai ye de nwomtro e be start ya de nyame ase ti me dofo mpa acho se wo hwe me ho aha ye to anu atu bi na wo de amenya me fi se Nyankopon waya ade ye da wase ye waya wa ma ye kranya kwaje sewa bue adon pronwa wa ma ye kranya enti mini adofu dada ezepe oho adon bi wo yesu enti mini adofu dada eya zepe oho adon bi wo yesu hallelujah ye dawase oh ye waya ano me wa ma ye krenya kwaje sewe bue adon pronwa wa ma ye krenya enti mini adofu dada eya zepe oho adon bi wo yesu enti mini adofu dada oho zepe oho adon bi wo yesu ewie ni an aradwi ye besepe ye ho fisa adom wo yesu mu Nyankopon adom enene wama ye ho ayefe na ya no denden ketrama da abodwem na se moja edi mu fisa na megidi pa asem na ye tunwum yi na wo so ni mu tokra ohu ha ye dada ye na wo so dada ho nyina ye di hyetwedi ampon Nyankopon eni munyam se wama ye nkwa eni ahoden na ye tiase da enka twedi ampon Nyankopon yo dem wo hyiehie biom sa de ba ma asem ni so ena ye juada mese juada ni du sa ye medofo mesro ma ne mfa wo kon ho kra meska pa matenase metenase sa na wa wo nim yesi etumi ye bibia de ne etumi nya wa ha hwe ye ka bibia bibom ne no sa no na ye fire na bom na ye de iti medofo ena nso nkoma ye bidi ye pese wo do comment e de eba ai aseda kura atwere because Nyankopon waye bebre nti ene ye besa expect se wo do comment e de beba fa nkoma ye bedi eho emedofo ye damase etiefo ne ahwefo a mo hwe ye nyemo a nke wo hen ye start dwumadie kakra na nso ye nemo na eko ye ko na mudi echi ye fa ha na mo fa ha aseda bebre ne ye de mamu ye damase ma mo do mo comment ba ma mo hwe ye mo nso a mo hwe ye nso mo ntumi fa mo comment ma no asida ene ye de emamu tinenso me pa cho subscribe na share yo YouTube yo Facebook de hia so be subscribe na wa share e de amai nene me ameti egom na wa hwe me na yekuntan na my sister ajime so ma yekuntan me dia ni ameskapa amesidi ama dollar ama pounds ama kudi l'argent cash ama gold ba kope ni nyina ye midin wo frɛ me a meje wo so ena metenase saa na onwa wo hwɛ backing vocalist the way ana maame musi gye so na oh jai ena me ne maame no wa ha mekɔ Mrs Emilia Senya wo ye emeko pen e wo the Church of Pentecost ehwa Central piemu na piao ajemi akɔ aba ya odo na ho te sei enye no misi the way we see ye wuti betumi de ene makoye me de say ai na weekends net say oh nyame adom ode nkwa akyɛ na ode akɔde abade danase you ode ye nkwa akyɛ ye de ye danase ye maame ye so ye da asese ne waje penin na oba beka bi de ama obi ye wo Mrs Nigel we say ono de ne mana ne no ka na wamfa nka ho a o no ese wa ama no ye de adea de no moji e de eno ho amu na eji sa me a na said wa na wa je ama Yeshia. Na what is it? Yes, your child lawyer. And yeah, no. Say kutu. Say bam. We know mu de ni bi. We are my dear.
Ya shie bio. Na mpacho weekends na ti say. Ah, no dey adom. O dey kwaya achede ye na emusu. Yakoda ni eni se ene ye de obobo register. Sa. Ye obo di ni e present. Ye kan na se. Ya da na se. So dey me so acheye. You. Ye kan nyina ne se ye da na se wo de ne nso acheye anti Niger de we osika na ye me de pa ye bobo registered no. Ene nso Nyankopon wabo ye din obeso we divine selection no akan ye de Nyankopon ase yo ene na ene enkomo e ho no ene otisimo was wanting sim last week story ye de baaye e fa ye nua be ma baako we de nua ba ne de baaye se wo de ne body akwaji adwuma ama ni wura nti enam so ama be ma ne se pano twa no enya nta enya ntwia we su de wonye twa obedi we 20 we su wodi ati ase aha wo so oba no aye nyeme bia ka on de wo so wonko na ye kan bi ma wo ba no ye mane hu se wa anya de no matter what wo se be ma situation bi owun bia no wo de wo body mumuko koye bibi de ma na echi do be ka che so nsoma wo ye kan bi e de ma no na ye ne be ma no kodi nkomo ye ne tina ase ya fa nso ha ye ne kotena ase di nkomo na wono so kire na semu se enye ne bone so wada adwene sumye ma adwene okoda adwene ohu se ompam oba na emum eye yawo ene ma no de e ba asa na agusua ne yetina ti busan se na ye na agusua ti wo se de we asem si baaye no na se ono ankasa ne de koye ne ma agusua eti nti yawo ene ba asa e ma ni oba ne ma edi egu abontin epamcho ye bese yesusu kakra last week story ne ye nua baba ako na no wose ne kunu enya adwuma nye ne kunu omo ware ya nche ne kunu adwuma seye ne kunu de pobo ha no de akobo ha wo de kopem ha no de apem ha ne mfa na okọ adwuma bi na adwuma wura no ene sese ansa na mefa kunu adwuma no kire me ne wada obeye ne de beginning de wanti ase ba fe ekọ achi na so wote ase ma ne wura no so enya iska anaso enya adwuma eye ema no so kra aba no ho so ye bema ne sika hye no botum ti ema na de no ho ekoma adwuma yeni no na si wo no de oye adwuma ne ye ne de ano na twitwi kakra bai wo ne kunu ne entem na si wo ne ka che ne se wo yire kra maxi ene da no ho na bebia mark ne da no so ne ranko an anim ti na se wache na ne sa obebu se oba no so oba na deny ogitum sa ampa be ma no ne me da nsa no di adwuma no mam enam so ma be ma ne ka che ne se ni ti sa ne ma ne ko se watumi de wo ho akoma pa de ne me na nware biu ene oba ne be da ese na asem ni ye nka bi ema no ye kan bi so e de ema no ne be ma no so kodi nkomutie ni side of story o so gitum sa ampa sa na oba no ye ne mum ne ye yawo ene ma no yi ni ne ma egu obontin se onko no enti ono so ede no wonye asem ye so be kata anase obi ya entie ono so asem ni sta na ijewo ye sheshia biu yo last week ye bobo niema kakra so ye start free se be ma ede anase wukunu wura ede ne beba se obekwa ahochire bi ma anase bibia odo body ema mo kasafa ho kakra be se wo sa bone ho ne kakra ede ma ye se eye se bia wura be situation bi ma ebe twa se wodo body ebekwa akosi obese ode akoje eyi ama no adwuma ama no ai bobo so ho ne kakra bi efa emaye mechi ayi tie fo ne ya hwefo ni last week no ya ka say ye nua ba e kwan bi so wa anya ade but before we be sacrifice wo ho ama be ma no e wo se wo dwene wo kane mo na wo dwene echi nso a ebetumi aba e de abrɛw nti ye ka bi kire ye nua ba no to be honest me bi ka say bibi sa no kra wo ye no be ma no na wo gu ho ama no so o ma wo kwan what ya ase ana wo ba na de ne pe e de ko ye na wo ko ye so kra no be ma na wo ne koda ye wo ni bi yare kra e wo ne ho wo ni bi yare a e wo ne ho moreover so kra no edwume wo kra be ma na wo betena ho se na wo kra no so kra no wo be fi a chese wo hu wadim kra na ne bu ofu
Ebi kura na ka that was the first time I go ye bibi sa but so ka say dey bi yi sa onye no kwafo so what you me ja no ho ama me yonko be ma dia na che say ya dia wo ye den oye nti ye ja ye bobo hu a ani say ye di ko wie say ene no oba na be ma ne say be ma ne say wate ase ai be ma ne say wate ase ye beba ho no na me pese wo bo ho ne tofa kakra edi e ma me yo ye ma me na ye pese obo e ho ne tofa kakra me because last week ye kasa efa eno ho ye live Facebook ye YouTube me dofo subscribe na share efa ema ye me se nkoma ene ye di eye nkoma esi amanfo fie mu bebre ni kuno ni bi ni kuno ni ska obu okra be mani ni modwuma na yere ne ye pa so o mane kokoye tense ska abo ska o de beba efie nti ene me pa cho subscribe wo share no na o de ama wunua se wunua wo situation se bi ma ukun ho de ma obi a ukun ho na do body ekosi awowa e de gisika koma be ma aden no de dey no be ka cho so won soma ya nyame anya wadom ka obenya yare wonim akira asem de beba nti medofo subscribe ma wonua na wonua enya bi nhwe no fa entu ne hofo enanye nua banko ana ne ho akire no wochina bi ebi ebeye wobi kura wa wo hwemi wonim sa asem ya similar one e wo mantam wo fie wo busuem by okoka ne se na yeye nti wo hwe sa na afi obenya baby a obefa ka asem no edi afa afen su dwumadie ma asemuni so obe sponsor ye na ye di dwumadie bro every Monday bia na say ye pet time ni bi kura ka ho na ye de bro kwano brano a ye numbers a obe free in the good screen enu no 0544 36 72 27 0544 36 72 27 enu ye number obe free na woni ye edidwa ebiem nso se asembi akire wo so na asembi hawo na wo pese obi eka bi man te eti he ye eka bi di ama obi na ye number obetumi afre ye na woni ye edi nkomo 0545 73 another 73 0545 73 another 73 frɛ ye ne ka wa asem no ekire ye na ye nka bi emfa emmam Antemi last week ye bobo nyema ba akumi no bisu awefo nso do madwen kire bai obi su onya no obi si da bi wode ne body ne koje ye nti untumi nya na simple sa na mebusa ye maame na je wo se se wodo body ukunu anase wonye ukunu kura be ma wone ne te wo be ko situation bi mu obe kura ba bi na wo se edu ba bi wo se wodo wo hukoma ba ma bi jiska de bre no ho no hiam se wo be saade yo enaba ebedero ade ase na so yeda wase na ya sa so adati efu ase titimre mu no ne efe aware bi esiwa enu ya aware type a ebia na oba no atan be meta esima na esiwa oba ni tsa onso aware na oba be ma no hu oba na hu ofe ne nima bi ya ne di emu so maame oba yi me ware no me fe ti na wano aso ne mu ahya bofra na ma na nyini ni school hwemu na adwumasua mu o de bibia no saba ne befa be ma ne befa no abɔ ho ka ifi se pese o ware da achenti na so ye mpepie te hu se efa no enkowie yie be ma be ku no ho pa aye adwade ahwa bofra no na so benyine no na ebia on no penalty na ankowie yie me ka be wie de obusa mi so eni kwa se ukun ho anase okwase koya ade boni bi ede agina aware ana ade apewa aware wo ye na so enye ma ne mroso se no bi si obi esi wa wo nyini a wa ampe no sa na bi so obi ko papa boni bi so ede ko ware a ana de ko po ba bi na ba bi ko puna sa kwa na so ba fa so de atua wa so ka nti enye se oboya ade emfata se wo po ba bi aware nti ana opa ba bi aware nti yo enye se oboya ade a emfata da chi bi ubenu ho pa esiwe ya na ye maame ede eye example yi ubeti utum hu se akura kete de nama papa panyini
se onware no afa akra no anyini na ono osi ne maya bremu na nka afa na ne honam si no na ne kunu nam 70 plus e basa na no wonu ne ho se ofo ahame e basa na wonu ne ho nti ni kwan so be ya ade a obenu hu daache ya maame ye daasi yo ene na ye start ye firusu a ye nua be ma no ye ne kasa ye no se ye no kore ni mom na ye yawo ena e ma no de e pam ba no ti sesei ono so de ne wonye yawo ne de da so because the moment a obehu wo ba ne bia no kai se madam fo ne me yiri yada nti e basa na fine yes maninja no but ono so nye dey Nama se mo na anu odin then so ene de merade yesi se asemba enya abotide ena so obusufu a yesi obufu a take decision okay obufu a don't take any decision ena so le so TP so a enshebo so le TP ya me enshebo esa beti wani so ati wani so awie no be kan say sa ena obusufu pia me take the decision enu ya be ma no bass no ba ya no eye ne ya yes ya ya asema ya ahudwiri asem yawo enya so bi epe bi atie se ne yire na ne kunumpo ye mampo epe bi atie o se okuna kofo oba how much more be ma no the yire no bi afa no nte ba ye no wo de yaw etu na ma obi a eye se opam no hon de be ma no na o se ko nya abotide ni yaw ni nyina mu no na o se ko so na ko kakra na o twen but say na wapam na wie no enkachi mama oni ni pachi e ma oni abusuafo achi e na ebi be no ho mane nko obaafo achi busafo be betibeti anwinu anfo beti aka ogun na so ona ni jam ni shenefa and when ni mo about the aboa ne pen ana ye ni hunti na oba no so koyesa enti yes on sinkete did ye den so can say asem bia de tetemaya na eka and asem no so ye did na finish anda acha abosome simi na asem no twem wo kra 1 week sa ya kan wi enti den say de na mom on kantim on sinkete on kan oba no ninti okoyeye nya ninti oba no konko badwaman ka on free onko fa be ma foforo ne nna nti ese enua be ma no den na so be ma no madura enyu onno na echire no obedi de pa jo ninti na oba no ekofa na chi be ma no madura enyu no be ma bu ho a wo chen oba dro tumendom wase ne fa wo me pani na ni tue obi ba be ma wase fa wo me pani na ye ma so ko be dey be ma na obeje pani you ba we dey ye ma mi si be ma ne no madura nyu na ye unti no ba no ekoye de enye anase ko yi sei nti enu ya be ma fache na be samu ba no emre bi you ye ma me ye da sister na je woni ye ma me ya adwen sister na no on fa ncha na sister na on ma ne kono o mane nka o maame ho na mfanhwe nyanza wale ne ya adwen say oba ne dwa to aba na say oba ne busua ne de oba ne so oba ne de ono eye bitwi oni ni kunasem no ko vie bisa ne de asa ama ne be ontumi nkyire mu so chi ontumi nkyire na ese be ma no kra so ntumi mekyire mu nkyire na busua ba be ma na busua de ebi ya we ebi ate tete ntina mo oba no kono open na de from so na aba you mistake so de ama nyansa sua so nye de eni ho ye mistake sa na nyansa sua na ye de aba nti ohun de ohun wo ne ho ama de do no no o ware mi ena se be prebi ase nya wo so nti a nka sa abone ne nye de enko so nti ye de nyame asese wo de ne mfom so aye de ache no mfa nche ne pra onya mfa nche ne papa wono de se wono sisi wonye de din de edin enye easy o
hwese wo ba akra wo ni ukunu ti na be ma fa wachi ube kwanya just wo ba na wo na wo de kantama oba o be ma nso so de wo kire ni nan sa me yere na me ni obi hye na ono ko gwa edwuma bra re ko boss su kra na bibi ya ye nti yesre enya ba wi se ne yesre se omfa nche emofra ni nti omfa nche edin ye ka se nye din na ebua edin me am sure say girl so by now realizing the mistakes are yeah why na me din kan mistakes kan ba nyansa hua so nye den emma nti yesre se o de beche no matena te se de kanen na omotibo yo sana jo yedase ye maame ye mienu nyina ka bom se oma ya adwene ba akwa ya no ba akwo se nua be ma ye ke bia maudie ne nso wa na wo kura wunyansa na okura wa adwen se na ye de ye ka ne se fache no ba no so hu se wa ye mfomso kesi pa menye hwe so obeye bi onye bi nti ye papa ye sere koto pacho ai yesi fache pacho wo so adwen ye wo sei omfa nche anase we die oba otimi ayi sei wuja na otu kwan kakra bu ntumi ntina yesi ma na bi wo ho mukunu mu etu kwan mu ntumi entina mba na be ma no no ntina ye Never need to be there. Oh no, was a mema ye different than the ma ebimo. A man be. Yeah, a man be. Omukunu tu kwaya. Omuntu mintina. Papa. Mami, the way we see her many wono. I know her mammy in one kasa. It was no moment. I go tell me busani say, Bemano, or say beautiful to me and I drink say, obey to me akoye we DNA. Se mini wo kakra be se mema nso omo ye yi pa wo ya mamu yes bema ye jealousy pa se no ba ba se mema de no mu nshuo no se ma ye ne ye kura no ne ye aha omo de no mo twese kan wo de na tena chi oba ne bema tena me ka se bi omo tena afikura be ba na mfi me wunnim se bi ekositie nipa no kutesu ba bi enye se de kura na obehu aha yo dimintira se ndi onde nende ya sono nende no de sono eno sa no sono yi moso yo eno sa ne nipa na ono ontumi ntina ne nese wo so yi enti ye papa ye pacho we de ye ma me won kasa ma no hu bi da bi we de wo ye de man for the sake of you ai na obotomu nkoyie boto be man so te wo pa na se be mesike ni hu a adwi bebre tumba ni mitue asma me kan si abese ama bo so bi sike ni boto mu a bi bie tu bo tirim basa na adwi mbone bi ni namu hu unya akura nka obeye wo hu bone nti ye nua be ma e pa cho fa eche ai fa che bi ensi ebi yo medofo pa cho ye live o FPN TV official pa cho subscribe na e share efa ema yehye ma wunua na wunua nso enya bi emfa nhwe ene ye pese ye temo nka be ma akwasi ante mi pacho ya abo me ene pese me hye da bobo mudin anaconda say oba ya che adwenkese omodoso prophet kweku won de oba so ache won de ete nka che oh perfect love I think they say so to Bema, omo say omo ye pa ena oh sana ye kalkai enwe de asia ye pe ye na moje de do moje say ah omo do so ye bo mudi ni achom perfect love achepa ono menim so otukwan kwa se be me na obetumi de wa yi aba ni play tu we de enkohye etu a we kwa kosi jo kwakwesi jo enti ye pamochew ye damase dodo ye pese ye kai ye viewers no ne o ma o etai ehwe de o comment e papa no na ya bo o mu abaso o mo ya ade enti ye toaso na ebi ba nti mi pacho bi ba ya no akai na ebi ba ya na wakai ede amaye ante mi se ye ne be ma na kasese onfa nche na onu nti na oba no ekoye de
oye no be ma ne gitum wo ye sure say odo ebetumi abetena wo pa se first na onye sa no wo hwe a odo betumi because ye hwe won so ye fo so na ohun ebi ana de we odo ni sitie no na ankoye say we ye sure say odo no ebetumi abasa bi na ma odo de odo ye se enini na news se na de no so bete trust me ho onye ni papa yi de so bete but I say oba no say oba so kunji ni tumu a ono bete sanema so kumeti wasa do ni bi mo joba no so isu oba ne beba ene ye obada na di ne mo be ye no enna bo be ma no edo no asan akanya abiem say do don de beba joba no so ejino ba no so ha se de se na se pa de swat eno aba swat trust ni ho biem oni ni biem so opie kra ntirim ebebu no fo na me yiri hino nam hino hye hino okọ ha but the more no ba no e show love kire no na odin hu nyina ema no kunu no na odin no krema no na mo tum ni no kre ho bia yinta no sa ebra sa de ko so na e kenya be ma no do no kenya be ma no do otu kwa ado no kra na achen ne kan ne do no odo de nyini pa odo nyini ne joba no ne ye obada de am be ma na hu sisi a no so yo ti say di ejina oba no so se wukunu be do wa but ajemi yo ma me fa sa question we ne ma Easter Niger we ye sure say be ma e fa ne ma easy say e fa say wukunu wura ana se mimi wura ma hu se wo no oba bi e na hihye wo ma chine so mo twempena o se oba ne de obetumi de a check akre ara obetumi de ayi afiri wutirim but be ma betumi de a chew kura se ma hu se enye mema nyina enye meme nyina wo ndu shu nyame na woti wodo ase to wodo ase ye ka wodo ase mo do enye bete sa wo ne na fo mutani ma bebre aji bema woti wodo ase enye easy efie wo mo mfa na easy o mesi wo bayi ye sredie anti emi obayi obepa chew obeye de obeye wenya bema na koma ye mra de obeye bia nya ne febiem de obeye biala ene ewu ni to okwa akoye oto koye onofo ohun because nimsa wo de chiche but de bompa ye say enu aba na nya sa na tie as time goes on na omudi nkomode a chowpa no oda betina se wo ye nipa say de osi do bema ni ntine ma asanfo so we ni ebaye wa really say ebe kwa ko wie ni see iti enye easy but yesre we dey esra na yesre yenu se enye easy ai be ma no fanche yo na etiefo amohwe muso ma adwe ye mo se ye da so gina se be ma no onfanche ana se we die we ye pese eti mema ne nkapa ye wa wo hwemi ya ka nka wo beje mu easy sa mo fanche ye na ye ya de je chemu kwa bebre so ye de chemu ate mi wa ejo obu kwa bebre so ye de chemu papa no fanche na ni rensen face forgive and forget so the chair refie no ni asem no yefiri utiri mu de wo ho ne mu fache de fache de wo ho ne mu yefiri utiri mu de na se ne nke bi asenka awo boge iwa nke ewe mu bi tintiri nya be bo a refie sa enu nyame ne sheda bo no mama nyame na boy e mama but obi a nyame do mo bi a se udie mu ko a nyame be chew enye mema ma no nyina ene ye keke mpo nyamba nyentimi ade che na se ye wo bi wo kra ne yire fa na chi but osa epe na sa na ade oh because na no story bi na meetie oba no on wotia wawe na se o njai no but one be ma foforo and the twempra be ma sister na wo ye me pamade ene na ma yo be bo so onfamfo so nche ade yesu ubu santi se den na ma no bi etumedece entina ha go to kwan ma ni bi na ma yesu ha esubo na se egwa wo cha ubu ye den se nyame na bam ene ma no ba bi na ye ba de banfu no kore bi no ma if you can post sex yeah. Pains room. Yeah.
ti no ba bia adwen so ne de okoro no ho ba bia mfa no ebu mpa enye sika eye esu a ewo no ho ya ho abeka no ho na betina we nya be ma wontumi ntina to boni kun ni ho kwa na o tro ntimi ntina se ye se bia okọ ye no okọ diska o but e ka no ehia eye ba me na kosi nya be bejo eno aye se pane no so hu osinto a na ye ho adwuma aye ho adwuma sa won pa hu se na osinto wa ye ho adwuma onya na me mu na nya me mfa saa de no onyi fi so ma enyi fi so edi na be ma no obetuma ade acha mo onkai biem ma omo so fi ho biem anti emi ho no na ya na me se se mu no che o je adwuma no iso je adwuma no ai ise o je adwuma no ko ate me wiade o ye kra ye ma no on se se be ma fa wachi a we no ma ye se ye no ma ba me de nye no ma me ye nyine moja ne na nye no mo bia me hu se mi kunu ene ababa ifat metumi di ache ase me ye free me tim pa the moment me hu oba ne bia me kai ye be bua bot 2015 se ofum o me mfa mo no kwa adu okay so ba ne bia ede ya mbako ede ya mokabo mu se den bonya one of two issues bi modi issue de ba ya what you ba madam ko fa wasa kai no ha so betuma je me pa mo so biem mane mo so biem entokwan wo bibie mo nka ho asem fache de wo se ne ka no ba ifu timu de as time goes on no be free abese ababa wo kwa yo ho ai yo be bewu wo timu abaka wo di to bobi fo ba no wo di to bi a de bewu fresh ebi kura na nyame nenim adokuru nti o ma akura no sa efiri mu sa na be ma so jai mu a ba no di to bi fo so me kwa me yi ebi so miti na miti fa ma de ne tina bi miti obetima dem jenipedua no so se na so wo sa kwa adwere no sa na wo pedua ne be ya ma sa so so jem a woni fi tirim on cycle no bi no obi a no yare ma bi no yare so yare se like no mo hye no ho edwa body no o ye many portfolio ni bia na onyini kakra ni sa mu sa ta ba no se o keko a wo so ato bra no mo ka se only for the same ne ho hye no just a word sa only for the area so some maintain me ya say ya for who say na so no one what we cope with the situation no oh na na ha then you are so there after and now we be so tirim I say what to one as will be near you we dey bibia ya was will be near you nti we dey bibi to wa will be near and na many sister bi di nkomo na oton kusua ya no ana wo se ni kunu no oye masem kakra oye masem ma menka ne sa ene masem no so wona ne wo matu we se trenye ade se wo tine ni ahwe enkura ne mpo wonya sika na wo de kwa abontin to oba na e fight ya kakra na oso oton kusua ni wi a wo hu obo obetumi aton kusua crate be 3 obi wi na ne mfa so 10 series abra wo se konya wo most be 100 plus no afa wo jonsa wo se an se me kura me kunu aka che me se wo ma me nya sika da na me so no we fa nhye wo tirim za e bia na wo di free na wuro na fi a wo nkoje enti wo the moment a wo de ade ne be hye wo tirim no e ne be di wo dam oton e enti e basa na o te ni kunu asem na o kan no wa gina so enti se ama word na e ye adwuma me kan ni kunu nye nyame be ma no onye nyame onfom no wo de wo te wa ware ya so mfa fi bia me kan wo na edi ne fi a wo de gina no ma ne nko na bompa ise nyame mo no nhira wonsa na adwuma word no so ni kunu kan word no ato ne tirim ama o ye adwuma na nkoyi kaka ko se be ma no klase o ma me nya sika nto me ho because we that when won sisimi ye won system o se sama na bro so e ma ne bro so na se obi to bi kobra na be gina awu tu be wi obeki kan bom we so 50% mo wan si ne da so obi wi na waboka o se be ma ne so ma me enya sika da nti be ma no e basa kwa me ma nsa kwa sika ntino mo nsem be ma sa nyankopon so etwa mo ma pa nti onyi firi ne tirim onyi firi ntim yo ye ma me de wo se ebra yi firi utim se wo ta kai anase wo hu oba ne bia na wo kai a ba me mo mu de isa na je wo ne me ya adwen se be ma no wonja adwuma no mu yes at the moment obehu be ma ne bia na ba me ma se adwuma ne de o jaya nkai yo na so ahoche na ma adwendwene ba otirim no wo so se ekom
nanti emi ne se kosi kodel so nya adwuma ese utiti odwanti adwumboni bia ba utirim adwumboni bia siga ni hu a na ye adwuma sese wo ya na enti ne yanka se onpa bi onpa adwuma fo na onya bia no wa jawe no because prati a woti wo kra no adwuma bra nko wo mu de be so ba so onpa bi ese de adwuma bonne ne pa adwuma papa to onpa bi wo so pena no ibi so wo nya de wonya bi na enru we no na onkoye so wo ja ta fi kra de eno so sa wo esi asem no be sa wo esi asem no nti ye de bra ye si wo de pebi wo pebi na wo tutu wani wo tutu wani a na wo je adwuma no because wo be ba adwuma wo be hu wo yere okra wo adwuma ni mo no bra wuntumi the moment abe hu bia wo so de a chese kiw the moment abe hu ni pani bia na wo ye chese no ho ye wani ai obeya bana mo so na so de adwuma ye ne bia sa kofo no so mesi wo mo huru ni ba mo adwuma be se ko ye wi hia mpo no osekoye ama de ti wexisi a obese huru ne nantie ye ma de ye kwa de nantie na ye nantie bi be nantie gu su no wa wo be dwa e ba sana na wo so nantie bi egu so ne ko wanye sa wo be fa wo so wo be kantawo yo enti anti minister Nigel ye da se ye buse o se be ma no be ma akosi a mo hweme ne me ma mo platform nyina so anata mo hwe ye enyina ye busa se ntinka ye wa ka wo be ye dai wo de beche ana se ye ma be se wo de yifiri wutiri mu be ka fa che de betumi o de mo se mi ye firi mitiri mu no ya na makaye no na masesi su bi mu se mu fa nche na mu nyifiri wutiri mu na mfom so a mu ye enya asem ketwa nyankopon hu nyameka so de mfom so twenke ye nam ho ana ayi ensroma atiti aba hwie tiri makunkunkunya ko ye bone ne doso nanso nyankopon de oye odo nyankopon wode ye mfom so eche ye nti ye busase ye nua be ma no wa ka wode beche obeje anase wode obi wa wose da be mbo be ne dai on san fa obi nti antemi ye damase MC ampacho eya no wa messages no de amaye me hu se bi gusu aba na eba nti ya no wa hwe edi amaye antemi ma memra wo ho bi na e wisa so oba no ne kunu de chena e na onye like onye de ya be ma no ewure be fia na se be ma ne nkai sesei na esi eno sa no betumi ayi bibi sa ade achire be ma ne se mewura me ye de ma aye wo nko a ena ma ebetumi asi na yese busuafo boa be ma no busuafo boa be ma no be ma ne busua a o ma te asem no omommoa be ma no na obonye oba ne tan tum biem okay ne oba ne be bia no so mo anye na ntum a ne nua ne kan enye yi emfa nti ba na busua no emprempe busua no ma me papa no nua ma mo nkumafo sa busua kakra ya twa ne ho ahia busua kakra ya twa ne ho ahia yi so mo no anye oba na ntum ho se no oba ne ye no oye ma mo ba no ye die nti enne mo ba no nkwanti no ma anye na ntum biom se kumakonofo akuma o mo do no mpa na asem akuma mo nsini foma na ko ba se ye hwe woni echi ne echi dia no be bia no emfa te se be ma no do maame ne de bia ti no be ka no eno obefa so amfa enye yi so ka so opo maame no ma so fo nyina asam na bi do ba na chi a emwa no mpo na emwa ware no ba so mo no ka aka oba na ba o mo ho no mo chere o dra wo na be baba no so no do be chere o mo no be ma no kra dwe be sa aba no ho so se minti na bi o be ye santi mami enyi ntum na me nsa ene no esebusia no ntina esebusia no omo nye oba no ntum biem omo nye oba no ntum ese aware ye gware be ma ye aware busua sebusia sa adi ntum biem so oye omo ase pa pa ukuru de mi se no oye je ma ne sa oye je na ase nyaka ne busuafo no eside so mutumi di ntum de a hono ba so e kire odo bitu adi mu yesi so obi do wa no be bia no
Ufum pampo ohu so afom no. Odo ne kata so. Sa. Baso obi no wado baby so akokọ sa kire akroma ne fe. Obi no so na osuan wa asa no ede. Achia ne pa. Achia sisi. So afọ no che no odo. Na oban so enfo odo mbra na fe na aware no eja no asan aso. Yo. Ya ma me de wo se abusuafo no enkyere oba ne do. Na abusuafo no sa mo abe ma no because abusua ba ko mienu ate no. Se o man ka bia mo oba na wo hu se o mo oba ma no kwa be dia tomati ase no oba na betena nso kwa nua ba be ka se bra pa dwamanfo ba we no asa wo de on be ye na chiri no be ma na adwen kwa be sa asesa na adwen be sa asesa wo simia na me kan ya fe sa wo nema ne fa ekontie ma me de on kan fa na order su ba on e di chire wo be so siminya wa na be ko odo be ko ya o mu pa yo nti ye ma me de osi ebusua no emua ye nua be ma no sana je ebusua no eboa oba no so wo ne niema ba ko mienu bi obeye edi ama awawe no agina kana se isi di yinyai be ma no no a ore na ebusua no enwene di ombe ye hu they say di nya te say di anti eni kan ni nyina agina be ma no so agina be ma no so because they say wo pe wa di ebusua so se ye mpene aye kasa wona wo se wo ni nua no na wo ma ne no kasa se be mo so wo ye ma ni bi mi ka se bra mo so bra mo ye de chensa mo de na ma bo nti ni nyina be gina be ma no so e kasa because be ma no kasa brampo na wo ba na wo mu fu me si de na wo be ye de be wo mu fe de wo be bi anya wo mu fe ti ni nyina ti ti ni nyina gina be ma no so wo ni ne busua no kasa e be ko adwene ba ko asere se e ye wo nu nti ana oba na ye sa mfunso ne bai nti wo mu nyina ntum ti se de kane no se de na nti mi ka netie na fe nti ase ye adwuma na fe oba no so ye ne homework yi ye ne homework yi sa eno sa ne ba sa ye ka fon kire ko so ka wa ne tu je se wa fon nti e mu bo a se wo no ase be ma ye nyina so ye ka fon kire ko ba ye nyina so bi nti ade en se se wo ka che okra ija wo so pese ani wo ni nti no waka wa no na wo te wo sa ti mi sa stand go so no e be ko sa bat e be fa e be fa ti wo de odo na wo kana nti ase e bu so odo na se se oba no ahobrase na e wo se e ba mo ahobrase ne mra mo no ba be ma no so ndo sa ko wa ndo untumi fa nche wo ni kwase wo so because there ya pass wa ya ade na waka na etwem na bibi kakra bi na so wo brim wo se refrain and they say any pass ade enyo ani pass anya because wo yes na say ade no da so hye mu wonye wadwen se wo de ache gracie na na be ma no so odo na odo kata bibia so be so odo no e wo ho a wei what did you be from saying enye no no something bilal agada yo istako ya dance ya hu se messages no bebre aba manford o mu comment o ma kire o ma dwen pa dia fa asemi ho last week na story ana say ye nkomu ye start ye na enne ne yedi ewie enne ye ne be ma no kotena ase edi enkomo within the week ebusa no no so de say de ne ono so beye a wo de beche ono so age wo sere ese de no no so kra wonye a obetumi ede achana obetumi ayi ede afri ni mu eno ne egusu a ye ka bi ede ama yenua be ma se wo so de che because odo no wo ho a bibie ne ho a wontumi mfa nche odo wo ho a nti yenua be ma we odo na yenua ba no so ahobrase na kotokoto ne sa ye odo yewu be ma odo broni ya mesi menya odo na obedidi yi obedidi odidi sura wasa ma na bafom na ese nye no no aka bibie esi na ese odo no edi nkunim na wawe no ewie ye emsia pacho say why you ready na waso wasted you be ama ye na the comment no ato aso edi ama ye still as say ochia or for say good evening and you enyo be ma ye dase watching you live ekunfi asekuma emisa pacho no wo hen
Ekunfi. I think the Western region. right? Eastern region oh. Central. Okay, yes, it's central. Oh yo, ekunfi fo. Ye chia mu nyina. Christ Media has a good evening to you all. Good evening. And also enjoying the show inside from Marseille. To air is human. Christ Media have an also air is human. But okay, and to forgive. Check your heart. Check your heart. Check your heart. If you walk home, So akuma hwe. To me the acha. You. Okay, the chiamos from and the mamma okay, just from You, or this year by. You share that. Amen. Men are difficult in nature. They find it difficult to forgive. Very much because it's a good evening watching you live from Mount Newtown. You, be my question. Young kind of pray. I won't be able to stay with her. No. Even though I will forgive her. Yes, I won't. Hey. Also, I want to me find check. But want to many names and I said, one find check. I don't know yet. Since say, but you are to their child. If you come in the middle of a measure, my hand ground. But me to know a beam, a year pant and so, but why am I so? Now, all do it, and nothing would go so good. Okay. You. Then I will so say Fracadam. I want to understand this phrase today. So it's here as we are saying, I say, what they accept child. Now if I were in jail. You bet you I say you. But one of the buy fracadam more. Jacob say, good evening, hey, Papa, Ejo so do. Or this year, but say that's the point. If the man cares for her wife, then he has to look for another so, sir, the best way, very much, the best thing I can do is to relocate with my wife to another city. But to me, a 2 hour crew for us. Okay. New York City. You, the Genesodo. Eagle Power TV. I say good evening. Papa J, watching you live from St. Kerry. Okay, St. Kerry. Hey, Papa J, Oliver said the man must forget what happened because it was a mistake. He did it because of him. Your wife, find happy and find your happy home again. Yeah. Okay. Echo party will also say, let's be frank. Okay, you kind of correct. You want to win it. The man is the cause of the frustration. Okay. Which led to this problem. That's a Bemanana. Pressure on the wife when he started drinking and acting wayward. He should think again. Okay, he should think again and consider taking her. Okay. So Mike, you say God bless you all. Amen. Okay. God bless you too. So to say for me, he can divorce her wife. But the point is, she did it for her, for him. Okay. I say more. Bad can follow the man. Okay. Let's say, also the other kind of say, there will meet me a job. And so, one kind of so Banny meeting me the Yawa can say. I don't know. Yeah, which me a case, yeah.
Alright, nation. To me, I think the man knows his wife well and can take her back because of the situation. Such kind of situation where we don't tell our family members. Okay, they be say yeah. And I was trying to say, when the man was struggling with drinking and poverty, where were the family members? Now you got what you want. You want to let her down. Okay. And also the whole kind of time I know Corona or email. That is so say as if papa. In the first place, why did the man immediately inform his family about it? And I was that to us say, you know the reason why your wife did that. If you were the man, because if I were the man, I will first consult a man of God, or a counsel together with my wife. Alright, nation, and also say we shouldn't make it look like it's the wife that brought all the problem, but it's the man's fault. Okay, and also the man's fault. Even watching you from life from Asanteman, Uganda. Uganda, and Wakwaba. My response is that the man must rethink of the love the wife has for him. The woman did a mistake in confiding in her friend, which led to the problem. Okay, and also a mistake. Yeah. I agree. Maybe the man must relocate with his wife. No, too feel. That's the best thing here. Okay, the solution has been given, and also they are by able to 99. I say, You, dear. Oh, you. Yeah, that's it. You. Yes, so yeah, that's it. So I can kind comment, no. The Amaya Nagi BC and our voice, our form. Yeah, my neso. Oh, we said that pretend said the answer won't casa no so casa. Till next time, I will read the message in that number. I didn't mean. Oh, Melina, Diana or sexy voice. And when you're there, as a voice, as the way we see any. What did you want? Yeah, you're catching a no. The voice, and then correct. Yeah. Initial pipe one, as I will send them live online. Social media. Master, any mission is the Obama will near Aquasramami and Conata. What we are not going to show. Oh, my make me about tea. I had a CMCM, and I would say, can occur the messages, no. Eddie and Maya in that yet I must see. This will be ordering a message by Bia. Oh, ye need sort of do. Ye need sort of do. The old time is never. Old time is never pass. Say, oh, that Miss Bia can you move? Oh, there's a say, also ye chiam, a man chairman, with the baby. Presents, madam. Now I take it. Presents, now my bofra cadam, go by no one, mammy. Message you womb. There's a market. That one man we good idea pa say me ko print because of munti ko pebe notebook kesi pa beto a neda ha me bie ma ba ma kwasi me hwe message no aba present na ma take absent na say my here you ma cross no be say e classroom ne wona ye ji chani be go din obo di ba ko pejant was president
Era misinya is we pay the PM body. Enya president say. Auntie ye damwase sende mo comment no mode aba antemi obi de asemi ba say em say obekai mo see ye manu mu aye. What do asem cha Na wonfa hwenche. No no. Ai wo se on tiase ye kire say. Didn't tell the asem cha na fa hwenche. Eno kra me nua bema anameba. Enipa na bebe fom wo. Ye nipa die nipa na be fom nipa na betia enti se wo wa mfa asem anche na o kire besa afom enama nie asem obi de fom ne no wa mfa anche wo kina no be besa afom wa mfa anche ukwa se ebe hawo so fom obi e na wa mfa anche we enti se wo nipa die wo de asem cha mfa hwe nche se asem no obi da fufra sa adu sa enti fache dem tell what asem cha fa hwe ntia fa sin pay nipa omo a kwa o hia omo no mo na wo ba ba sa hia wo ana wo fa so anti na sa afo no mo nyina sa entina pe na mo bo hwe hu ye se wo fa ho mompi no manyam de bia a mistake you a wrong girl yo ati ha nti wo na ba hwe wana mo tu eyi ena enua o ketere makra wutwa we wuntwa ne bia anwe o se ne nyina ye bebu na wutwa o techere ma se nka ne de bia obetwa to atwene sa ono kra wa fom woda wo wi se duana no waka ena ketere ma ne se kwa so muku sa ene se ta obetwa atwene wutwa de obenya foforo asa de ti wodi achem cha na wonfa we nche e che se de bibia ni ho obidi ye wo ntumi emfa nche ai bibia obetumi de ache MC ampacho Mahu se Rosina 99 the sexy voice pacho but Asamoah Ivanda Asamoah na said they was say or the men nua be ma pacho se wan kasa re mo me ai oh fine oh nene na baby Asama se si enye nwe but we shia wo for the time no or dey be Facebook oh na we will be o ye dey do ma say me o dey be adwuma no dey so one je wo dey eje o tie me o dey be adwuma o san family wo dey eje na me o san family hin oh MC and na aba no mo sexy voice azaso wo mu so mu ne do ho omo mu ne da se dey ne bebe positive ha so mu sa no te dey wo sitie no oh a fanboy humble guy ai was actually a God feeling oh so na asadi emoji sa atoto wo ne de ene ye Rosina 99 ai no we na check no Isaiah ona do two nti na wo sheda ye ne voice yi no ye ne abema oji ya na ama nso age ne de wo so Facebook asem chia to bo ase ama ne de so bi so de memani nua abema e wonti na wo ka sa je kenkan no so bi enti so man kan me ne me ho an kai mate e don't know boansa ba jo to bo asa Azada da mate ase but we don't know bo we dey abon ho ka o ya abon ho ka pa ya spend on ho ya abon pa so abre yo yeah better sister me so me do wate wunu abema no wo de chire ni aka ho asem aha we yo ba pacho ba na me do pacho ba de ba also oyi ama oh me pacho se me so me pena asem wo so bi pe wa asem a ero de ni bibi ma so pena ko ma di tum no me pena asem me pomu nyina asem mo de comment be nyina yes ye do wo mu pa nti ye dege wo mu de adia na me se wo mu oje omoje de esei omoje de esei omoje o samba yo say bam we de enyemu de ni bia antemi pacho ye kani nyina bom tofa nene ya ende ya semu yenkomu nti fafa be ma no ho na fafa oba ho ne kani nyina bom nene obesi yen close chapter number e ba tofa Bible say de onye bade da no on to bo e mo ba sa so me pe na fe bo no to tata wo mo we kita no beto afọte asem na to ba de ato ba we de ato bo tre se bo ne die bataye ho to err is human sa
Yeni pay dear, yen to me nabonne. Them are dumbi, they cry. But the funny so a battered tear. Also, ba Asia. Na etesi about friend a pair more friend. I go who near Ukunu. And now what you our pay the walkway with cheer. Eh, Bianca, a best anyway. And yesterday, any na home phones, so and you never may put a diano. So be a phone war, so be a real word, so be added what time, so be John Anthony. The more ideas of forgive and forget. So a barno, a billman man to Bonama, and so many of my phone so, soon the NBA. Tears Rayon, Junior Bema, Bedofo. So, poor dear, and your shesso, and now I'm a Memphis, so pen dear, so the moon, no barno or door, or general. You say open it dear, and your shesso. Wa wono wakoma enihwe so betumi e de acha sa kofa wade ne fache no ye maame ye dase sister Nigel ye time na so ti ye monitor fana ye family wiye ye kenya ni nyina yo do ni nyina yo do sabi brother asenye so oba no okwa wonya be ma foforo ma ne mpe sa ba e yo do do so kata bibia sa yesre ni nua bema se ya wo no fun Nyankopon de ne fun so e che no ono so fa ni se ni nua ba no ye ware ane abaye nuafo sa on fa ni se ni nua ba e na afun obeyi ne firi musu ni obeto na twene ti ye mfa nche se ni ye Nyankopon so de ne fun so e che ni yo yeso yedase nti yenua bema ye no wadi nkomo enua se ye kanfo so bibra ye nyame ne nka wo tua yeso ka enka ye ntete ha kai nyina nka ye hyehyɛ fom ana bebi ye wo de kinyame nkwa ne kinim nti yenua bema de ye kinyina ne se wo de wa hwɛ na se wo dɔ wa de na obetumi asane na tena wo de beche na wo mfa nka ne bi mu a fa wa de wo hwɛ nso na wuntumi a wenye hyehyɛ wa onu akoma endinhwe ntumi a then no mo ba na tiasie na onu nso ehudi onu nso ebeye ye maame ye damase ene case ye close chapter no ye de abawiye antemi chiamaye na yenko mechia menua bema ba on de mechi London no justice ohene ba afran Justice or Hinaba Franny. Never papa, the same but the same father. I mean, Unshirano. Now, on kind of. The massage, my sister, which we didn't to me, my husband, on the accident, I cry. Oh, now, Sunny or Marcy. Bear 2 months in the line. Mr. Is on one, you know, a year suffer. Now, also, near to maybe I know. I mean, I'm Nyame kekensi ani maye onye na so ye nwie sa Nyame nsa pija ni so maye ma cha ososo yo pia amen nka onye ni pa nka onye na boso sa ka odi di se adwuma sa enso adwen pa wo ene Nyame sura wonti what maye amene yi amen koso ahomemu amen on show Amen. Amen. Kremo bobeti amen. Yo, ya maame Emilia Senya e na wote ne kanante emi Nyankopon so wonhyira wo pa mitu na watiem Mr. Niger tiem ya me hyira mo maame ame no mo nam no me no mo nama aso obi ne nua nso mo kyem bebrebe nso mo kwa amini mo ba amini na se e odo na e wo ye ntimatemi musu Nyankopon wonhyira wo Mr. Niger eno ye de adia na moji ye nye hwe lawyer ba ko pe aba na se ntina me de we be ma ko na odi ko ba la oh we anya be ma la we se wudi pali we je kumpali George kumpali
George Kobo. George Kobo. Yeah, George Kobo. No. Aye. And then they won't say how. Oh, Mr. Nigel. Yes, yeah, we are not course about so. I say we see oh be am friend. Oh, sure. Me sure. Me feel me no maka say we. Oh, sure. Am friend. You be chat. Mate. Chiama ye ne nkwa. Yo. Ejumera na busia. Echia wo munya say Gideon baby obia. Echia wo. Chiao. Ye chia papa edu say na me yere. Yo. Yes nya Michelle last week okaye. Echia ye ma me fin. Papa fin so. Nye no. Na me se akasa nya me adom ochina mama. Nye no. Onkuno. Se mo fo woni munyam. Metaye chi. Se na ya mo ye fedodo. Ye nka ye so ye ne hwan. Muni hwan ni ho. Nsu oto amu na emu. Ewi abo amu na emu. Ye friend na mo ama. Nke ye de. Se nya me wo shi obi ansa no ni mama ko. Yo. No shira wa so sister ama. Na me si afide ye kwai fro. Upo. I said that me then dey wa. And then we can be mama yapon. Me found to yapon. Yo, Mr. Nigel also yedasi haye kwa ho. Mr. Nigel yedasi pa se dwumadi also di wani munyam no nim de ebeboa medwumadi eye fefefe nyankopon so onhyira wo pa. Yo ye chia si o Eda Davis odame an ye chia Prof Sap eni se Gideon ne wadwodwo ne ho wompam ena wo hweye also ye chia ne pa ntia kese enko enfa emma na michiche ni ba ko kire ma de wo US Mr. Ware was ama me minim se o no den dada de bi o hwe mi o say sister I say Mr. Ware also miches one of those we am akobodi ye kire mawu ai me chia teachers fo ni nyina mo kire ma de nyina me chia wo mu pa afenso me kokomfa no chia security supervisor Mr. Anan oya de dodo o hwe me pa ono fa no comment ma ba me do I was ama nra we say we ya ade no de bi ka ho ya yin sei na bibi kojo bra kojo mi kojo oso me chia wo pa nyankopon wo nhira mo se ye de eto ho na mahwe mo amodo mo comment e ba ye nyina ne de wontumi ahwe nyankopon wo nhira me yonko bi Stella Kunodu oso me da se nyame wo nhira wo emsia you too and the sexy voice no what dey amaye ebio kwa ama no bi twere be yi next time bia no nya the voices ha nya na ebio kwa ama ne abakwa ato ho ama echi be di hu nkomo enti echi emu nyina yesa edam wase ema mo hwa edihwe me de ye ne me an ma creative de hwa edihwe nyame ya adom a the same time 4 to 5 masem ni the time na 4 to 5 ken na meska pa mini meeting na ya tena se na moti Mrs. Emila Senya enka moti Mrs. Nigel was say enka me so am hosti ye ai George Kobo ba ko pe ai ameska pa amesidi ama dollar ama pounds kudi la sha cash ni nyina ye midi ye dum besia da sende shalom peace.